Fuq l-ixkafef tal-istabbilimenti tal-fwieħa ħdejn fwejjaħ rinomati bħal Coco Chanel, D&G u Gucci hemm il-fwieħa hemm Mikallef. Fwieħa li oriġinat wara li jiltaqgħu Martin Mikallef u Jeffrey Neyman illum ir-raġel tagħha. It-talenti artistiċi ta' Mikallef u l-imħabba għal-fwieħa ta' Neyman waslu għal-ftuħ ta' House of M. Mikallef fl-1996. Iltqajt ma' Martin fil-ħanut tagħha li jinsab f'Rue d'Antibes, ftit pass il-bogħod minn fejn jittella l-festival popolari il-Cannes Film Festival f'Paledo Festival f'Cannes. Immedjatament tibda titkellem fuq il-konnessjoni tagħha ma' Malta u kif missiera kien jopera servizz ta' taxis f'Għawdex. Imwielda f'San Paul de Vence, Martin titkellem dwar l-imħabba tagħha lejn l-arti u l-pittura. Eventwalment saret speċjalista ta' żbuħija, iżda id-destin ried li tiltaqa' man-negozjant Jeffrey Neyman u flimkien ħolqu l-fwieħa M. Mikallef. I started myself 15 years ago with my husband, and but for the design I stayed in charge of all the creation and the concept for the bottle. Il-fliexken tal-fwieħa huma ddiżinjati minn Martin stess saħansittra bi kristalli ta' Swarovski. Illum il-ġurnata l-fwieħa tal-kopja tinbih f'35 pajjiż madwar id-dinja, fosthom fir-Russja u fil-Ġermanja. U f'Malta għandha pjani biex din il-fwieħa tiġi importata f'pajjiżna. Martin tajt li jekk ikollha l-opportunità hemm Mikallef tasal ukoll fil-ħwienet Maltin. Perhaps one day I will meet the people who are interesting to bring my business to Malta. Bħalissa Martin tinsab f'Dubai biex tniedi fwieħa ġdida.